Wan gimathotho bila Mateso South e County Mabuse ochako nonro e wi tho mar jago moro ma jahigni 66 ma yangore ni onegi gi wuod owadgi kaluwore kod ywaruok e wi wach mar lowo. Ringre jagono nyokwany gi ngapaya machiegni gi dalane bang' nek mare masani tudogo rawerano ma jahigni 22. Komanda mar obila Mateso South Stephen Kimunya wacho ni ringre jagono osetere kar kano ringre mar Alupe Sub County Hospital Mortuary ka irito timne nonro matut. Ni mauaji ya kinyama na ni huzuni zaidi kwa sababu sijawahi ona kisanga kama hii. Tunaarifiwa ya kwamba kijana mmoja ambaye ametoroka amekatakata baba yake, ndugu wa baba yake kwa sababu ya mambo ya shamba. Nadhani ofisi zetu za kitawala zikihusishwa, sidhani kama jambo hili limetokea. Kwa hivyo nasihi tu wananchi kwamba kama kuna mzozo ya aina yoyote, hakuna haja ya kuchukua sheria mkononi, ni kufuata sheria ambazo zimewekwa.